Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз бо шумо дар бораи мана ин гуна чойҳои гиёҳӣ суҳбат мекунем. Инро аллакай мо худомон мехӯрем ва дар ин ҷо гӯем ки худамон мехӯрдаги чойҳо ва дар ин сайт iSight ман шуморо бо зиёда аз 15 намуди ин гуна чойҳоро нишон медиҳам. Барои чӣ ҳастанд, чӣ хеле ҳастанд, ино ман хеле мешавам. Масалан ин барои зрения гӯем ки анамин айнан гӯем ки ҳастагии чашма мегирад. 8 намуди гиёҳ тайёр кардаги ина бире. Масалан мисол зелёный чай гуфтагиай полни ман хонда буроятон мешавад. Инҷа бо русӣ навистагиай листья крапиваям дорад. ҳар хел намуди гӯем ки гиёҳҳо дорад. Бо масалан бинед инҷа ба комплекс мегуфтагиай, яъне ки фақат вақте ки шумо якта чоям мегиред, масалан ҳамина ки гирифтед, ин фақат барои чашм навистагӣ бошадам, поддержка зрения, яъне ки барои ҳастагии чашм 100% натуралӣ гуфтагӣ бошадам. Ин фақат барои чашм намерад, значит комплексная поддержка организма полностью барои организм полностью фоида ба меравад. Масалан основной чашм баравадам, дигар органобаям масалан фоида ба меравад. Инҷа ба масалан дисодед гиёҳҳош бисёрай фоида ба меравад. ҳар якташ дарунаш ба 21 дона ман хели якумаш ки пакетша бинед чӣ хеле ман хели гӯем ки бемал кушода мепӯшидагиай, яъне ки вақте ки чоя мекушем ин даҳанаш хеле кушода намемонад, ман хели маҳкам мекардагӣ дорад. ин бемалол маҳкам мешавад, вай намешавад чой мисол чанг намеғалтад, ягон расво намешавад. 21 дона ози мо бисёришо хӯрдагем. 21 дона ман хели пакетико ҳастай. Пакетико иноя якташа мисол мепартоед 1 стакан ба и дам мекунед. Масалан ман инҷа ба стакан тайёр кардагӣ қошуқча мепартоед, хоб дарша дам мекунед. инакай ва намихел ин где-то камтар қошуқча кати коведа мешавад, где-то 10 минут меистад, 10 минут 15 минут меистад. ин полностью ҳамин фоидаш мебурад. ин бинед полностью дарунаш ба гиёҳҳои даркорӣ меистад и баъд хӯред мешавад. маззаш мисол гӯем ки нормали мисол ширинай маззаш хеле ягон гӯем ки талхӣ наметиҳад, ягон тезӣ наметиҳад, хеле тамоман нестай. Масалан гӯем фақат якта вай антипаразитарни барои кирм будагиш вай талхи бадай, барои ин ки полник дорад. ва так ҳамаш маззаш беҳтаринай. ҳам мисол ки чой ба мазза мехӯред, ҳам шифо меёбед. Масалан хоб инҷа баъд контрол веса омадагиай. Контрол веса ин намегӯм ки агар ино хӯрем хароб шида сар мекунем, лекин касе гирифтагиай мегӯянд ки мо ҳамин гӯем ки диета накунемам, весмон яхел истода, яхело гуфтанд ки ман даже вес партофтум гуфтанд. хай не ки фоидаша одамо мебинанд. даже одамо диета накунанам бисёриҳо гуфтанд ки мо весмо яхел истод, боло нарафт, вай нашуд. лекин агар диета карда масалан чӣ кунем, ин ҳам весба беҳад фоидаи нағз дорад барои контрол кардан. Масалан ина бинед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 намуди алаф ира тайёр кардагиам. хоб дар инҷа ғайр аз ин чойҳо, масалан ин женский здоровье ба чояй. дарша ғайр аз ин чойҳо мана ҳозир iSight мебинем. бози чанд намуди дигараша метавонем ки iSight бинем. ина бинед антистресс ҳастай. агар ман инҷа хонем мана ин чойҳо масалан полни бинем мешавад. успокаивающий беҳтарин чояй. касе масалан шабу нағз хоб рафта наметавонад, рӯзи дароз кор кардем, асаботон вайронай, ай ҳамин якта гирифта бинед беҳтарин чизай. иммунити барои иммунитет, ҳозир хунук фуромадаги диабетический касали қанд дорад, защита желудка барои желудка, желчегонный, антипаразитарни барои кирм гуфтагӣ будам. ин чанд намуди чойҳо ҳастанд. ҳамаи инояш шумо метавонед ки ина бинед нархаш 26 сум меистад. лекин касе регистратсия мекунад, хеле сайт ба мо доступ мекушоем. касе ки хоҳишмандаи марҳамат амин сайт ба мо доступ мекушоем. ному фамилияи худатон кати чизе дар кора 20-26% скидка кати плюс беҳтарин мисол падаркҳо мегирен. ҳам
همین خیلی چیزا ده غیر از این چای چیزا مثلا شامپو میگن، صابون میگن، دیگر چیزا میگن. من اینجا به مثلا موازی تیار کردگیم. مثلا зубной паста میگیرین، зубной щетка میگیرین توغریمی ای магазин رفته یگان спрей пятноводитель مثال پاپشوتون سفید بشین اگر تازه باید بکنین، کراسوفکی چیزا لباسای مثلا داغ میشود، در چیزی درکاری، شامپون مثلا میگیریم توغریمی، چای میگیریم، غیر از این چند قد دیگر چیزا پرفیوم میگیریم، ویتامینا برای سلامتی میگیریم. خب برای خانه مثلا دام گفتگی مثال برای خانه چیز درکاری میگیریم توغریمی. برای مثال چی میگیم سرسوا برای تازه کردن واننا توالت پاسودا چیز درکاری برم میریم ای مغازین همین چیزا میگیریم. اینجا به من رسپرداژا میشود شما به همه چیز گیم که هم صفتی نسکتی هم سکیتکای کلونکتی میبیاد برای همین کسی که میخواد که همین چیزای مثلا سکیتکای خوشروکتی زکاس کنه هم شفایی و هم چیزی با صفت استفاده برد همه این 100% همش ارگینال چیزا پریمای ای سایت زکاز میکنه ارگینالش میبیاد. مرحمت سکیتکا گفتن نویسین اما آدمی که شما به همین ویدیو روان کردگی است ما شما بی پول полностью رجیستراسیون میکنیم، بی پول همش یاد میتیم چخیل زکاز میکنین، چخیل رفته میگیرین، چخیل سومشا ای مثلا اس خطا یا که الف میسپارین همش یاد میتیم. پلس اگر که شما با پروسه چیز اینترنت مثلا درآمدی ایلاوگی گرفتن خواهین یا که درآمدی اساسی گرفتن خواهین با چخیل در همین بیزنس ای 500 تا 3000 تومان کار کردن شما دا یاد میتیم. و آدمی که شما به همین ویدیو روی کردگی در کار گفته نویسین اوجه شما دا همش خودش شروع کرده یاد میتید. سلامت سربلند باشین. با سایت ما با کانال ما پادپیساته شده لایک موندن ایاد نبراریم برای شما حرکت کرد.